amakuru avugwa hanze aba ari udushya gusa reka tube tuyaretse twinjire mu Rwanda n'ibikunda turaza kuyagarukaho. Ikayonza yashatse gusambanya nyina byanze aramukubita. N'umusore w'imyaka 22 wo mu karere ka Kayonza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma gushaka gufata Kungufu nyina umubyara kabisa, yabyanga akamukubita kugeza aho atabarwa n'abaturanyi. Byabaye kuwa mbere ejo bundi rero mu mudugudu wa Kagasa mu kagari ka Karambi mu murenge wa Ntengo wa Ndego. Amakuru avuga ko uyu musore w'imyaka 22 asanzwe abana na nyina gusa. Ejo bundi rero ngo yiriwe anywa inzoga maze atashi yifuza gutera akabariro na nyina, amukumwegera ngo mukecuru yaramuhunze. Umusore akoresha imbaraga nyinshi cyane nabwo biranga, atangira kumukubita ndavuza induru aza gutabarwa n'abaturanyi. Munyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndego Bizimana Claude yabwiye amakuru igihe kubusinzi aribwo bwatumye umusore yifuza gusambanya nyina, nubwo abaturanyi batabaye bitaraba. Akaba ari atabwa muri yombi. Aya ni inkuru yavuzwe cyane ku bitangazamakuru byinshi cyane. Hagati rero ihuye abarenga 60 burya ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe. Hano bavuga ko mu karere ka Huye ngo ni hamwe mu hakunze kugaragara abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe bazerera mu mihanda, bigaragara ko ntawe ubitaho. Hano bakatubwira ko abarenga 60 rero babaruwe. Urabisanga ku kinyamakuru igihe.com. Ubutumwa ikuzani ibintu pasi rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubona iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose, kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1.5 ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Nguko rero nguko kabisa, nguko bimeze byose kabisa. Yo ni Airtel iba ikubwira ibyiza byinshi cyane gufitiye. Hanyuma rero mbere ko dukomeza Nandi makuru yagisohoka bitangazamakuru nkubwire ko hari inzira y'akazi Company Limited, ni cyakigo gihuza abakozi ndetse n'abakoresha. Abantu bashaka umurimo barahari benshi cyane, barakigana. Hanyuma n'abashaka abakozi nabo barahari benshi cyane, nabo no kukigana bakabahuza, ubundi ukibonera umukozi mwiza kandi utazakwiba, utazica akazi kuko barahawe amahugurwa ahagije. Hanyuma niko nawe ukajya umuhemba birumvikana. Hanyuma rero ariko nkubwira bamwe mu bakozi batangwa muri kira kigo, hari abakozi bo mu rugo, abakwiziniye, abita ku bana, abajardiniye, wabazamu nabo barahari, abakora amasuku mu bigo bitandukanye barahari kandi babihuguriwe, abakora mu by'ubucuruzi, abantu bakora mu mahoteli, abaseriveri hirya no hino, haba mu tubari, mu maresitora no mu mahoteli ndetse n'ahandi hose bakenerwa, abakora kuri station za essence barabafite, yewe bafite n'abamucoma kandi babizi bien sana kabisa. Abarwaza nabo burya bakenewe ni butarubizi, abita ku bageze mu zabukuru. Hanyuma n'abantu bafasha abana gusubira mu masomo, niba abandi bakora bya twita ni coaching cyangwa se cours du soir. Urumva ntabwo ari buri wese burya wabikora, ariko bafite ababikora neza kurusha abo ngabo barabugufitiye, ndetse n'abandi bose wakenera nk'abakozi barabafite. Wabasanga Kimironko hagati ya Ituse Garden ndetse n'urusengero rwitwa Foursquare Church ku muhanda wa kaburimbo uva Kimironko muri gare werekeza kwa Mushimire, cyangwa se wahamagare kuri 07836464 ndetse na 0799966938. Inzira y'akazi Company ubundi asigaye bagufashe nyamuneka. Ntabwo ari buri wese wapfa gukorega iwawe, ubwo se wasigira umuntu urugo utamwizeye. Boro baguha umuntu bizeye, basobanura icyo akazi ari cyo ndetse n'ikimugenza, yewe ntabwo azakwiba. Jyayo mujyana amasezerano. Inyamasheke dusimbukireyo, wawe nditwa Nzanywa y'Imana wishe ababyeyi be bomba bakasa amajosi yishwe arashwe. Hano ku kinyamakuru bwiza.com tugako masaha saa 10 ashira saa 11 z'umugoroba ku munsi w'ejo, aribwo Nzanywa y'Imana Eliezer imyaka 34 uherutse kwica se na nyina ise yitwa Nandi Samuel imyaka 74 na nyina Mukaburanga Rachel yabakasa amajosi rero mu mudugudu wa Gakomeye akagari ka Kigarama mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke. Yajyanwaga aho yakoreye icyaha muri uyu mudugudu, agejwe mu mudugudu wa Kajumiro, ava mu modoka ya Ribu ashaka kwiruka, akubitwa amasasa 2, rimwe mu gice cya
mu kaguru irindi mu mutwe ahita apfira aho ngaho nk'uko tubisoma kuri iki gitangazamakuru. Iki gikorwa ngo cyabereye mu maso y'imbaga y'abaturage bari bahuruye nk'uko ikinyamakuru bwiza.com cyabitangarijwe n'umwe mu baturage bari bahari wabyiboneye n'amaso. Ngo imodoka ya Arimo yamucishije muri centre y'ubucuruzi ya Kirambo arinzwe n'abapolisi ngo agiye kubereka aho avuga ko yashyize inkota yicishije ababyeyi be. Abaturage bayibonye arimo nyine batangira guhamagarana abari mu gasantere k'ubucuruzi ka Kamina yanyuzemo agura bodaboda hunga amaze gukora iryo bara bahurura bajya kumureba. Ati bamutugejeho yambaye za bodaboda z'umuhondo yaguze muri aka gasantere k'ubucuruzi ka Kamina mu mudugudu wa Kajumiro mu kagari ka Kigarama. Ubwo yahanyuraga acika yaranambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara arimo n'amapingu mu maboko. Tumutegereje turi benshi rwose, abaturage benshi bafite amatsiko menshi yo kumureba. Bakigera musi y'agasantere ku muhanda nyine wa Kirambo cyato nko muri metero 40 uvuye kuri ako gasantere bamukuramo, hari abaturage benshi babireba. Atavuyemo turamubona neza twahuriye turi benshi, ashaka kwiruka baba bamukubise urusasu rwa mbere mu gice cyo ku maguru yikubita hasi, bahita bamukubita irindi ryo mu mutwe biba birarangiriye. Umuturage abwira umunyamakuru ngo filime ibirizinze. Niko umuturage yabwiye umunyamakuru. Hagati rero tugiye ku cyamakuru Rubanda Kadomo Rawa baratubwira ko muri iyi minsi ngo amazi ashobora kubona umugabo agasiba undi muri Kigali. Ikigo Asaka gifite mu nshingano amazi isuku n'isukura cyatangarije abatuye muri bimwe mu bice byo mu mujyi wa Kigali ko kuva kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kanama kugeza ku wa gatanu tariki 12 Kanama hari ibice bizaba bidafite amazi. Ibice bizaba bidafite amazi harimo Gisozi, Kagugu, Gacuriro, Kamirwa, Nkuba, Kacyiru, Rugando, Kamukina, Nduba, Gasanze, Nyarutarama, Nyabisindu, Nyagatovu, Kibagabaga, Rukiri, Kinyinya, Bumbogo ndetse mu Makawa, Gihogwe, Karuruma, Jabana, Jari ndetse na Gatsata. Hanyuma turebye ku cyamakuru Kibondo News baratubwira ko ngo abana 10 bafite ibibazo by'umutima bagiye kubagwa mu gihugu cya Israeli. Natwe ko mu kigo rishize abana 10 bagiye muri Israeli bagiye kubagwa umutima bikesha ubufatanye hagati ya Minisiteri y'Ubuzima na Save Heart Child, umuryango mpuzamahanga udanira inyungu ukorera muri Israeli ufite intego yo gukiza abana bato ibibazo bikomeye by'umutima bavukanye. Itsinda rigizwe n'abana batungo bafite hagati y'imyaka 2 ndetse na 18, ariko bari kuri cyundi mwana mu bana batatu bagiye mu gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati ku mpamvu nk'izo mu kwakira umwaka ushize. Ni kuri icyo cyamakuru cya Kibondo News dusanga iyo nkuru. Twageze muri bya binyamakuru n'inkuru zagiye sokara duhere ku cyamakuru cyitwa Rubanda Kadomo Rawa. Baratwerekeza mu gihugu cya Kenya batuga ko umudepite yataye muri yombi nyuma yo kurwanira kuri site y'itora. Ni umudepite ngo hano batubwiye ko yitwa David Gikaria uhagarariye agace ka Nakuru, yataye muri yombi na polisi azira kurwanira kuri site y'itora. Ni ku munsi w'ejo mu gihugu cya Kenya kabisa. Nk'uko televiziyo ya NTV yabitangaje ngo uyu mudepite yitwa David Gikaria yarwaniye kuri site y'itora nubwo hatatangajwe icyatumye depite arwana. Video yerekana imodoka ya polisi imutwaye kabisa, imujyanye kuri station ya polisi. Ndimo kubona yicaye inyuma kabisa bamujyanye. Aya makuru yitabwa muri yombi ya Depite David rero yemejwe n'umuyobozi wa polisi muri ako gace witwa Peter muri Kenya. Ngo rero ku munsi w'ejo akabarirwa amatora yabaye nyine yagiye arangwa n'udushya tuza kugenda tugarukaho kabisa. Nk'ayo muntu wagiye kwitora kabisa Kenya gaswime bamaze ati kukiwazanya akayiswima hanga akavuga ati nagira ngo ngiye mu bari imbere ntago ngiye nashaka ibintu byo gutinda mu makoni ngewe kaza kumugarukaho. Hagati ariko abanyakenya bamwe n'abanyamahanga bari bahungiye muri Uganda batinya imvururu zakurikira amatora. Abanyakenya babarirwa muri magana ndetse n'abanyamahanga barimo abanyarwanda baba muri Kenya bamwe ngo bahisemo kuba bahungiye muri Uganda banyuze ku mupaka wa Busia ndetse n'uwa Malaba. Mbere y'amatora mukuru w'igihugu yatangiye ku munsi w'ejo rero mu gitondo cya karekare nibwo yari yatangiye ngo batinyaga ko hashobora gukurikiraho imvururu zigwamo abantu.
abanyamahanga bageze muri Uganda bavuye muri Kenya barimo umurundi, umunyarwanda, abanyaziya, umunyamerika ndetse n'abongereza. Ababwiye Makuru Daily Monitor ari nacyo cyashyize inkuru ko batinya ko ubugizi bwa nabi bwakurikiye ibyavuye mu matora muri 2007 muri Kenya byakwisubira. Ubugizi bwa nabi bwaguyemo abantu byibuze 10 mu gihe ababarirwa muri magana bakomeretse naho ibihumbi bigata ingo zabyo. Umunyakenya yitwa Ramazan Otieno kuwa mbere yagize ati rwose ubugizi bwa nabi buracyari bushya mu bitekerezo by'abanyakenya benshi, niyo mpamvu abantu bagerageza kuva mu gihugu mbere y'amatora. Agatora mu bimwe mu bice by'igihugu cya Kenya byari byashira amasaha ntarengwa kugera mu ngo, kandi urujya n'uruza ndetse n'imihuro y'ijoro byari byagabanijwe mbere y'amatora yabaye ku munsi w'ejo. Anakora inzego z'umutekano zari ziryamiye amajanja kabisa zivuga ziti ibyabaye mu matora aheruka ntago byakongera. Mu yandi makuru rero, Perezida wa Ukraine yaganiriye n'uwa Kongo Kinshasa ku munsi w'ejo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaganiriye na mugenzi uyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ari ku itariki ya 9 Kanama rero nibwo Zelensky yatangaje ko ikiganiro cye na Tshisekedi kibandaga ku ngaruka z'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, by'umwihariko ku ibura ry'ibiribwa. Ati rwose nagiranye ikiganiro na Perezida Felix Tshisekedi, mu kiganiro cya mbere kibayeho nashimangiye ko dukeneye gukemura ikibazo cy'ibiribwa cyatewe n'ubushotoranyi bw'Uburusiya. Nagaragaje akamaro ko kudashyigikira kwa Kongo Kinshasa by'umwihariko kudushyigikira kwa Kongo Kinshasa by'umwihariko mu muryango w'abibumbye. Niteguye gukomeza ubufatanye na Afurika. Ikiganiro cyamaze hafi isango cyabayeho mu gihe ku munsi w'ejo umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yasesekaraga muri kiriya gihugu n'ubundi cya Kongo Kinshasa. Amerika yayize ko iri mu bishyigikiye Ukraine muri iyi ntambara irwanamo n'Uburusiya. Hagati kandi ngo Kongo Kinshasa ngo tubibona kuri Makuru bwiza.com abaratubwira ko ari kimwe mu bihugu 141 byatoye umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wo muri Werurwe 2022 wasabaga ingabo z'Uburusiya kuva ku butaka bwa Ukraine. Nta byinshi cyane byavuzwe rero mu byaganiro hagati ya Zelensky na Tshisekedi, gusa abantu bashatse kubihuza n'uruzinduko rw'umunyamabanga wa Leta muri Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken wagomba gusura n'ubundi igihugu cya Kongo. Urabizi ko Amerika iri mu bihugu bya mbere kabisa bya mbere na mbere bishyigikiye igihugu cya Ukraine mu kugiha intwaro barwana n'igihugu cy'Uburusiya. Hagati kandi Perezida Tshisekedi yakiriye kandi aganira na Blinken ku munsi w'ejo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakiriye anaganira n'umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken. Blinken yageze Kinshasa avuye muri Afurika y'Epfo aho yagiraga uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Yakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Lutundula wamwerekeje ku biro bya Perezida Felix Tshisekedi. Tshisekedi yamaze kwakira uyu muyobozi ukuriye diplomasi ya Amerika ndetse bajyana n'ibiganiro byitabiriwe n'abayobozi bakuru bagera ku 9 barimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Lutundula, Minisitiri w'ingabo Gilbert Kabanda ndetse na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Avuga ku guhura kwe na Perezida wa Kongo, Blinken yagize ati nishimiye guhura na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Lutundula. RDC na umufatanyabikorwa w'ingenzi mu guteza imbere umutekano n'ituze, demokarasi n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, gukomeza iyubahirizwa ry'itegeko no gukurwanya ibibazo biterwa n'ikirere. Ikiganiro hagati ya Blinken na Tshisekedi kibanze gukomeza umubano hagati y'ibihugu byombi no ku kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyakurikiye n'ikiganiro impande zombi zagiranye n'abanyamakuru, baba abinyamakuru bikora imbere muri Kongo ndetse n'abakora ibinyamakuru mpuzamahanga. Hano rero umunyamakuru ati byitezwe ko kuri iyi tariki ya 10 Kanama 2022 Blinken ava muri Kongo Kinshasa aza i Kigali mu Rwanda muri gahunda yo gukomeza umubano w'ibihugu byombi by'umwihariko. Uruzinduko tuza kugenda tugarukaho cyane. Byitezwe ko hano i Kigali agashobora kuganira n'abayobozi b'u Rwanda ibijyanye n'ubundi n'ibibazo bivugwa muri Kongo Kinshasa. Urabizi ko umuryango w'abibumbye impuguke z'umuryango w'abibumbye ziherutse gutunga urutoki u Rwanda ko rwaba rushyigikira umutwe wa M23, ibyo u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma.
ndetse muri agenda mu kimugenza byagaragaye ku rubuga rw'ishakiro ry'amakuru rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko harimo n'ikibazo cya Rusesabagina ufungiwe mu Rwanda ngo nacyo gishobora kugarukwaho cyane ndetse reka twinjire mu yandi makuru yagiye avugwa muri aka karere. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baguye mu mirwano na Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara urwanya igihugu cy'u Burundi watangaje ko hari abasirikare b'iki gihugu ndetse n'abarwanyi b'umutwe w'imbonerakure biciwe mu mirwano yabasakiranije. Mu mirwano uyu mutwe uvuga ko mu ijoro ry'ejo yabereye ahitwa Rubarati ho muri teritwari ya Masango mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta baratangaje ko yishe 5 ku ruhande rw'umwanzi naho ababarirwa mu 9 bagakomereka nyuma yo kugwa mu gico cyayo. Uyu mutwe ntabwo watangaje niba ku ruhande rwawo hari abarwanyi bawo baba baraguye muri iyi mirwano. Iyi mirwano yo mu ijoro ry'ejo rero yabaye nyuma y'indi kaze yasakiranyije impande zombi mu cyumweru gishize. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zifatanije n'imbonerakure zigarurira agace ka Birimba nyuma y'imirwano yabasakiranije n'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara mu ishyamba rya Itombo muri teritwari ya Mwenga intara ya Kivu y'Amajyepfo. Sosiyete sivili ikorera muri kariya gace yatangaje ko iyo mirwano yatangiye kuwa gatatu kare mu gitondo ikageza ku mugoroba abarwanyi ba Red Tabara bagakizwa n'amaguru bahungira mu ishyamba riri aho ngaho. Aho ngaho ni ibibera mu gihugu cya Kongo Kinshasa, igihugu muri iyi minsi kigaragaramo amakuru menshi cyane kabisa. Hagati tuvuga iby'abasirikare bagwa mu ntambara rero, abasirikare ba Mali 17 twageze mu gihugu cya Mali abari muri Afrika y'Uburengerazuba ndetse n'abasivili 4 biciwe mu gitero cy'abitwaje intwaro. Ni ku cyumweru rero ejo bundi nyeshyamba zishe abasirikare 17 ba Mali n'abasivili 4 mu gitero cyabereye hafi y'umujyi wa Tessit nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Mali. Abasirikare 9 nibo baburi birengero ndetse imodoka n'ibikoresho birasenywa kabisa nk'uko bitangazwa mu itangazo ryashyizwe hagaragara kuwa mbere. Byongera ko bikekwa ko igitero cyagabwe n'ishami rya leta ya Kisilamu ikora muri kariya gace. Itangazo ryagira riti kuya 7 Kanama ahagana mu saa 9 imitwe y'ingabo za Tessit yasubije cyane igitero gikomeye cyari gihuriweho n'imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro bishoboka ko cyaturutse muri leta ya Kisilamu muri Sahara yunganirwa n'inkunga z'indege zitagira abapilote n'imbunda zirasama bombe. Iyi nkuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters iravuga ko Mali yugarijwe n'ubwiyongere bw'imitwe y'intagondwa z'abayisilamu imwe ifitanye isano na Al-Qaeda ndetse na leta ya Kisilamu ari abandi bita Islamic State ikaba yarakwirakwiriye mu baturanyi bayo nko muri Burkina Faso ndetse no muri Niger. Ibyo biri kuvugwa muri kariya gace rero. Ejo habaye ibidasanzwe muri Amerika. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarasatswe. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wahoze kuri uyu mwanya w'umuperezida usatswe noneho agasakwa na FBI. FBI yasatse mu rugo rwa Trump yasanga inyandiko zibanga atarakwiriye kuba atunze. Ni inyandiko zibanga zo ku butegetsi bwa Trump zavumbuye aho atuye muri Florida nyuma yo gusaka mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Mar-a-Lago bikaba bishobora kumuviramo kurenga ku itegeko rivuga ko inyandiko zose z'ubuyobozi zigomba kubungwabungwa n'urwego rwabigenewe. Kuwa mbere uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangarije imbuga nkoranyambaga agira ati itsinda rinini ry'abakozi ba FBI ryinjiye mu rugo rwa Donald Trump muri Florida mu gitero kitamenyeshejwe ariko bavuze babyise igitero baravuga ati yagabwiye igitero rwose bajya iwe mu rugo abyita igitero. Abayobozi bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha FBI binjiye muri urwo rugo mu buryo ngo butari ngombwa cyane bukwiriye ariko akomeza kugenda bivuga nyine Trump abyitangariza. Impamvu zihishe inyuma y'uyu mukwabu wakozwe mu rugo rwa Trump ntabwo zigeze zimenyekana gusa bivuga ko hari impapuro basanze zitagombaga kuba ziri mu maboko ye bakaba rero barahise bazijyana bavuga ati wa musaza izi impapuro ntabwo ukwiye kuba uzitunze wowe.
umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu ukorera muri Israel ufite intego yo gukiza abana bato ibibazo bikomeye by'umutima bavukanye. Itsinda rigizwe n'abana batungo bafite hagati y'imyaka 2 ndetse na 18, ariko bari kuri undi mwana mu bana batatu bagiye mu gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati ku mpamvu nk'izo mu kwakira umwaka ushize. Ni kuri icyo cyamakuru cya Kibondo News dusanga iyo nkuru. Hanyuma reka dusoreze kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima rero itubwira ko ku munsi w'ejo kubijyanye na COVID hapimwa abantu 3338 basanga abantu batanu bafite COVID kandi bose bafite ibimenyetso. Nta numwe winjiye mu bitaro, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma turere bakomokamo rero aba bose ko ari batanu, babiri bakomoka i Kigali, babiri Rubavu, hanyuma undi umwe i Musanze, utundi turere nta muntu n'umwe.